1000 live pura munna magna kappaga ninge adana lawu le yo pura adu pura su kam tawra ko bayan kala sumarate mahan kadara ko allah ki nabi ni kis kadale subhanallah pura le basa allah ki nabi ga bijik zamana sudah kai ayega masa thale phukha da aja gore Allah ke Nabi ne sare ne मतलब बोला कनी सुबह तो मैं था मतलब साहब के ने ईमान रखा तो हमने ईमान अच्छा है हुआ ईमान में हुआ ईमान से नहीं अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाय अल्लाह के नबी कुरान में हाय ये कुलूरी हज़ात अल्लाह वला ऐसे साइज पे في قلوب مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عظيم قلب العذاب لے کانگو سے کنا محمد تا وسوسہ تو کانگو سے محمد تا گستاخی تو کانگو سے کنا شک کوئی شک قرآن تلاوت مانے تعجب نماز سول گنی وجود ہو گنی قربانی مانے چاول ہو گنی لیکن اللہ کے نبی نے حکم دیا ماں کہیں تھی گنی اللہ کے نبی نے شاد کری سوئی بنے کری وقت لے آئی تھی گنی اللہ کے نبی سوئی تھے اللہ کے نبی این قاؤد اللہ دی این ماغ مانا پورا متھان اللہ نا ماغ مانا برابر پورا متھان آئے بچے امن آمدی لوگوں کوئی گئی لیکن نبی نار بھائی کو بچی رہے اے کوئی کی نبی دی امت پنہ وکی ہوئی نا لاکھ بابا نبی رحمت اللہ علیہ اے وہ اللہ کی ہوئی ہے چاہیے لوگ حد میں کی اندر روچی سنو کرتا چاہیے میں بھی ساتھ بھی نہیں رہا اللہ کی نبی دی اللہ کے نبی کی امت تھی وہ کیا کہی تجل کے نصاب ہے تو ہے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر چل گا وہ کیا کہی کہا اللہ نے حجر بھیج دے الصلاة میرا جو مومنی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے میرا سر چل گا وہ کیا کہی اللہ کے نبی خوشی لائے اللہ کے نبی حرام تک لائے آئی جی مکی ٹھنڈک نہ مارتے آئے سبحان اللہ اب تو نبی جائے این سور لگو ننگ سور ہوئے تو اللہ کے نبی نے وہ کیا کہتے ہیں اللہ کو رتم دا وہ کیا کہتے ہیں پھومے میں دا اللہ کے نبی نے لاکھ موسیٰ کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے وہ کیا کہتے ہیں امان آئے اے اللہ کے حبیب محمد طبیعہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگ سوری بنا نپڑے گمت سے یا کہیں نہیں اے گئی منا وقت مپوبگم دے یا کہیں پوبگم ہوئے رہتا اللہ جو اللہ کے نبی نے چل لگا اللہ خجتک تابع وحید اللہ وقتک تابع وحید اللہ نے وقتک تابع ہے سبحان اللہ کیا فرین حساب حدیمی وقت کہتے کہ منگاتا رہتی نہاں امائے پاؤ نہاں یا کہتے بتا رہی نفو آئے یا کہتے کہ منگاتا رہتی نفو مخاوئے رہتی اما ہوئے رہتی اللہ کو منہ بچندر نظرو اہاں بنا یا کہیں پھیل رہا ہے حلق بنا نفو مخاوئے حدو کھتے نفو مخاوئے مکھنگا امت کے چلے نفو جلائے نفو دیگی کتھا مخاوئے کتھا دیگی کل مگا لائے کل لائے ترا مگا لائے ترا دیگی مگا لائے سبحان اللہ اب امت آئیو اندر اللہ کے نبی نائے اے حلبان اے حلمسیح اللہ کے نبی اکائے اللہ کے نبی جنہ اکائے رہتے اے حمد کہ اللہ نائیو اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نننا وقت خلقدا نننا نیک بدا لوئی دھوگا لبا نننا اللہ امکر
mata da ruwan kuma su ba ku ba su kai yayi wa shi da aruwa wa bale aruwa wa tawwa Quran ka Quran se ga sole lekin Quran se bhagad sole Quran se khanda sole lekin Quran se hujan zama me aur adu matlab da ai bo hujan kai lai dalai kai lai hai se lai ai de kunin se ai qalb hujiyo hukum da lai hukum da koi se lai hukum da koi le hai fajar bhau kana kana le habi awe hukum da lai subhanallah hukum da lai ni hukum da lai adu hukum da lai hukum da lai adu wallar kari ai kauri bana kana bhumi bana kana hai to kauri se kari bono kauri ko se kari bishe se li kauri bishe se kari pocha garam maine lai abuga bhumi bishe garam maamda lai garam subhanallah adu namaz se kari bono namaz Allah ke nabi ne piri pe namaz se namaz hai gaur kabu maya de nahi namaz lekin namaz koi namaz ke koi namaz sona jahannam ta ain haidari ba ayat se alladheena hum ala salatin daimun fawailul lil musallin alladheena hum ra'un wa yamna'una al-ma'ruf aina wali ya nabi sallallahu alaihi wasallam bedani shaydi hai ne bata tu hai lanna namasta assalamu alayka ayyuhan nabi wa nandi nabi wa aina suwar bedai nabi wa sawal nan suwar nawo bro adu allah mahari ba dagan ke lai se la shakka lahu shakla itaba kitabi zalikal kitab la rayba fi shakla itaba kitab pare madina shariat ki kalam sammatani jinausi subhanallah shariat ki kalmat sammatani ad hakikat tariqan mane bhai apul wadata kya wala 6163 islam mari na islam allahumma tahhir ghayrika wa nur qalbi bi nur shari'ati bi haqiqati bi tariqati bi ma'rifati ya allah maram mari allah ke sunnat aur amra maram mari aapka aikoina ai pure kamu se ahli sunnat wal jamaat sunni kamu sidam pure pure jana pure adu pure jana se aikoina namaz le se aikoina namaz le to me saapna namaz sun bi imam sahab ne le pe namaz imam na bhumukam bahut pirak pade yaar khai le bi Muhammad imamul mursalin wa khatamun nabiyyin le bi subhanallah aikoina namaz le bi hum hai jaro dura ki jame masjid mein namaz hoye bi imam sahab ne subhole bilate aikoina jahil ne level mein mahaki lekin ma ka sori se Quran ma ka sori ko mana loi ko bole Quran natro Quran me apa to ma ka sori ba Quran hai ma ka sori ba Quran hai Allah ke nabi Muhammad arabi sallallahu alaihi wasallam telah wahi Quran ni Allah ke nabi लाइव नबी आओ जति Quran करा यो नमाज का एक सवाल जवाब अच्छा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाय बा हजरत अली करमल्लाहु वजहु हाय बा अनामती रसूल इल्मु अली बाबा अल्लाह के नबी को फरमाते हैं कल्ब का रजी अली का हाय बा अयनु हाज फतव लागे नी अनामती रसूल इल्मु इल्म होगा तो आई नहीं अदुग नबी ने शहर की बात बोलनी हलक जो मलागे धोख जो मलागे अनामती रसूल अली बाबा बाबा को अदुम के इनार से हजरत अली हारिबा हजरत अली करमल्लाहु वजहु हारिबा लड़की नबी ने सुहाएंगे मुझे तवरी में जमाना था अपना हंगो के इधर लड़की सूरह रहमान का अरजुल बहरैन है
atau mereka lain bagian ya Allah Rabbi Tuhan Tuhan jiwa Allah ini pilih bahawa जोड़े आमत वाट पाए नहीं वाट के अल्लाह के आमत बहुत भरपूर है लेकिन एक सीजन बाहर पड़े हुआ है एक सीजन बाहर पूरा पाना है जो है अल्लाह तबारक ताला मेहरबा है मेरे बसीने मुनाइना मोहम्मद की उम्मत वो ज्ञान गई थी वो ज्ञान गई थी मोहम्मद की सरकार से वो मना सुन ले लेकिन सवाल क्या कही थी वो गोया मकानी भी बनाया कहीं सुभान अल्लाह yang gay apa? Muhammad tahal gay na umatnya dokter mana? Sawab yang gay. Sawab na buat yang gay so beli sawab. Betul? Aduh, buat yang gay sawab ini. Hai berarti Allah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hai ba. Aduh, kai koi ne khar jaga daun umat mai khar jaga kali puno. Allah ne kai boldi hai. Allah ne kami sebi hai. Nabi Muhammad nahi hai mai umat hai. Subhanallah. वाज़ मुझे रवा निशान से कोई हो तो करे अल्लाह की रसूल का वो अल्लाह अपना वो है अल्लाह चाहिए वो निशान से छोड़ देता है तब तो हो चले ये बोझ रखाए दिला तो सही ये बोल सकते ना एकादुल हो किताब लिखी ममाई से सिलीली ममाई से हाथों है होता है थे ममाई लेकर लगा है थे देता तकब्बुर अहंकार नबी लबुक समीबा asing posisi mama isya itu lagi ni. Ekadun lawal hizab, atau bukan hizab tahu lagi ni, atau hai lagi ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Walak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ayo suni jawab sini waktu hai deh. Nampak degi hai, nampu degi hai. Namaz tu lambat करते, namaz tu थारू थारू रहते. लेकिन इस्लाम से नबी के ठंडा का, नबी की नमाज से को बता अल्लाह को वाला करेंगे एकादुल्लाह उल्लाह हमदनी या रब्बी भागली वपुरम प्रशंसा पुरम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आलम पुरम मफहूमा अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हामिदा अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा सिर्फ जब मतम दऊ नहीं फरिश्ता मैं हक़ खुदा 80,000 फरिश्ता मैं हक़ दिया या अल्लाह करिए दुआ तो नबी मोहम्मद के उम्मत को नबी मोहम्मद के अरबी की उम्मत को अल्लाह बख्शी भी हुआ है सुभान अल्लाह नहीं ना सब फतेह ने बख्शी नहीं ना तो कहते पैसा पाए ना बख्शी नहीं ना तालीम पूरा मोहम्मद की सरकार दे गया सुभान अल्लाह कना की सरकार दे गई मोहम्मद एक होगी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार दे अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां एक होगी पीरी में नमाज से ले पड़ता अल्लाह ना नबी दाए ए मोहम्मद ऊपर है ऊपर दो इबादत तो पूरे मकसद मुझे इबादत नंगे मन ले पटाई नहीं स्वापी नंगे उमर ना ले सब पसंदा लेरा का पूरा अपने मकाई ने माफ फिर मैं अल्लाह ने नबी दाए अयो दे दिन ते नबी यार ने फंदो दो नबी यार ने फंदो अर्रहमान अर्रहीम नहायत करने वाला सुखी जाओगा होगा नहीं को पूर्ण आएगा अब मैं नबी रहमान की इबादत हमदनी हमदनी या रब्बी हमदनी या अबदी हमदनी या अबदी नमाज तरी बोली मैंने जो हुआ से अमर तो है अईना भागल से ने बंदा गया हमदनी या अबदी भागल ये पूरे बंदा आईना रंगी भागल हमदनी या लब्बैक भागली से नंग पूरे का भागली में सुभान अल्लाह पूरे का लब्बैक का भाई बैतुल्लाह पूरे का लब्बैक ना एक लब्बैक होगा तो हमदनी या लब्बैक मजदा अलैया या अबदी मजदा अलैया या